so person ne da ye wa amane ne amamre bi ayeye na wa anya ade na eba no afutuo we no ye great ene no ye do wura sunsum se mu kakra no ahunu ne ye koso wi asente no ye beba so mabobɔ na poso ne se ne enkomo ofia ha pa ukwam si ha Kevin o ya ta Kevin no o ya ta o is it track Kevin be hye no deeper lives of okram fa no Kevin no Kevin boy djuma papa esa na uska nso wa chire wa boy King Solomon no solo abi solo no wo boy djuma papa no na me na share stories ni nyina je se ni ede ne ba sa nso na Zuga man nso abechinchim fidie no furuma no asa dan ne ho ene maka say no mistake ene dokwa bi abo nam de be kɔ ne so no mistake na ye kɔ no totin because so mpafia machines egua no FM station bi no wo bi wasantemam de wo say ya amoma ne ma de dana kwam na afi ye hunu ye machines ne so mfa so Azuka so aso ni nyina de Azuka nyame nhira sa akwan so na afi ye ntimi nkokoden enko ye nim Asem Mpe Nipa panyin atena se agese ne no ye twen ne de nsem na bre mema na kwa aba ye firi oba pe na afi ya ba ewura nsem kwagu bibia boko de kwaku bibia de boko na nsempi yani asetramu de nkeye na utete nsem ekoso ne nsem ebi nye ebi basa obeka se budi obi bitima ye na obeka se nipa no seven prayer on ti asantemam na weekend him se nipa mfa na ho grosso ye to ye nsem bebre se kwasi adan na edi oyiri ya sebe wonya ne ba bi koi so kaya asokoro mampo anya oba kokko na osika kwa bunye kokko na hano kweku eba ye ne ya pani mlante anya wonya ne ba bi ko nti etimi kana sem because mlante na tete ye bibia no ti sende bibia ya yi a esese ka bibia to na ehunu ye ka yekodi na wotweda na manfo de yaudi ene sebi hisem aba yenim na wotweda ma ne ye fe na waton ho wo hwe Amsterdam form ba ye kwaguno no de wonton ho grass king ni yo poster bi onya hunu se sandboard si wa na wo pe ayeni bi akọ ye da na ye nyine bebe aso no mo busa wo ma me akweko no busa se Lumba ba na so okodi baby bebe hunu funu na su bi a meso me se enye wori su nipa no ni baduare na no nwanwa se kwaku obai uhunu one day na so so feel sympathy bi ama na so nim se be ma no ware na oyare ya wuye ye hu na solema ho ye hu na busuafo ye hu be ma no ho na wotweda no e de na si kwaku obi a nchine bo de na si ayem wonwa momu asantemam wa ayara beboa ye ni Sampa beboa ye ntia na mpese mbusa se enoma we koso a na wa asori nim ene wa sebu we busua na panifo se nka kwantuo ne seven predwa yie na de nka bomu ba ka wo de kokora ne ye nka se hu na enya dansidie but ye hu sofu yi ho ye obaye kweku mami sika ni kuni ewo honom eti madwene ho amentia se ne bia no so on a reason dia or the yes na mmom no ka ne fel so ne de wo de sa na me ka ne fel ya ware wo de ye jai matesi wo ye di na wo reason be ne kata so ntimenko na wo adwuma bi akoma akoshi obi wande be wo ye ngoi short ase enu ntime kwaku me but this time me di obi achi a ni bedu ya papa no kura amana say ya eva no be but nwanwa kakra nwanwa o nti e fanse ni pa kura no wotwese kan kura se nka wo dan ko de be wona oti woni ne obi bodo mini wu ya kura wo kwa yi no ba bi de we ya wada ne to ho pen eda form ya man show na wotweda kura wadi be ti makati woni ada nti ye be se ye nyanu ma sofo ni bi ne ye mema ni bi no mo ye ma seven prejudice no ma bi ade da nti ye gusu bibia ya kama kosia ne sekan ayo no de ko be de na be ya ha chire ye be se krobi wa krobi so to ni basa sa na esie no no se me de o se biasi ye ni a mikro ma sante achimdwas madam fu na de makwa hye ya boatin wo gunse mama ye nkrani na koda iba kumasi mo bi be wo ne sekan ko ni a se onu ane so wa nti o mama ye ko ne so na wo ne sekan ne so na spirit ko hye obi ma ne wo ne sekan
Akwa Asem no mienu. Make o cars na ba ho. Okay. Na bronya bremu pie. Na mo ko mo nam street use na obi so ne girlfriend eko. Na wo susu se girl no se wo girlfriend bi. Eti wo di mika na ko we girl ni. No so ma me sorry wo se me girlfriend bi o. Enu ani. Ai, kwa Asem ye no bema no de nam se won ti ase so be ne girlfriend ni. Kiki so ho ni area. We gangaria ho. Eto mu ko se munwani omunwa okofa sika o mu twa na boy ne de egu omo so ti wo se nipa de mu namba miensa na mu dwana mu nyina mu timi nkopeda eti de one ne ba hwe ne no fi se ona one na nya eti kiki okọ no fa ba bi wo fom se akwa no to sika anti o to sika za ba na wu eti o to sika no de ba ne ja na ba atwa sa kopim tama onya no de wo ne ha to de wo ne ha wie ya peda boy ne te na ni so no se ne de na ma yi Satan man for twa wa no be so boy ni papa ni sum se de na wayi eti boy ni gina o se ne moja no enwinu gu ni mu de bra mu shia se ya chaba mo ya sa na se o twa reform o me do hospital no bi abrande ai e de hweba mani kusa na bra wa bre me se abotin for your boy bi a onim dressing ana obo no mo de ya just like that eti kwagu ya de ne call hospital na ade ebusa nse de na esi ni pasu me se no omo awon se kan na ni made a sama na se nyankopo yeye boy no omo de omo sakeka no call hospital or police station say boys be away ra obo no na mo ye so obekọ no so obekọ hospital because na wona me ye ya omo man medical form baby boy no ko we hospital ko we no o ho ano no so de ko ye ni to mo jira wa no say boy na e ba to do apa no mo ka che doctor no say boy na onam arread for more but one na we enwa isikai and of free a person for some for mufti mom fai no mo dey handcuff the boy net wa and handcuff be go nsa dey busa so mramere akwa na twink ayi and into money free no no so won do aye boy now ne ye sisi ano won na won sika wa without sisi ano ne che boy won kro be su oh then is a good ti sa time and this time and then kokko to mad foreign squad those days oh yeah and then na bibi oh yeah kokko to ne ade ai you man foreign squad straight and then na bibi he eni kwasem ko bi din kwasiasem bi kwa na ye ma ne ntampa na ya no de afege ni boy ni mame sika bonasene ne ade be record na no ayi say Wofa asia baba yi su police ni ta cha is it amano life in prison yes abre no anka se oh no ko anti na ma nipa bi din kwasasem se premu abi bia beto se ene kra de se obi kum nipa ye ma ne be ni ade ato nipa bi tim na kwasasem iti so obi timi wa no anse obetete woni wa kum ye se ma ne be ne bushon fo sika no me sika fase boy no man foreign squad eti wom yansu tamo wu ye na ye ne kofie wa uza abrante wusa ne den ne ade na ma me ne gira ho osan yare ye nimise wo ka na nisu keke etitama ye de da ya bo aten ape na ne ma me ye nkrani no se no me be wi me so me ntiase no de sekan ene kosua ne satan na me hu bi da sekan ne kosua ene de wo ka mako no de hye ne nsem na ma me no ka kancheche ne banse wo ko mo nkoda wonko ye kwasie no ewie ye ma me na ogina ka se yare no kwa ku me se mia me krom ogina ntenten sa kopem mata mo di wuye kananu mo sam se wono na de spirit ko she na omo ni nwa ba ma ne tu kwa aburujire no ne ma no kwa no hwe omo nti hinsem na boy no so ha adwen to na de spirit ko she boy nim ama ku wogina ntenten say sa so many years ansana wo ayan sadam o ka wogina say ogina wo say ya wo say ya wan transit da wa nyaale me na make a chira kwaku eno ma wo wiase ti na make say wonu obi ade da ohunu bibi o tenase ohunu ogina boy na ma na nada ti na make say wiase wonu obi ade say ye oyere say ye obi bia to bo ase ti say bujo na ka say mo mpene we na nkomo ade ya ma na awura sunsum ni ade sunsum nkomo mami bia be kasala before then ye nton yale hospital papa fa mamamfo na ye nko ye 21st clinic say men kan cho say sciatica ya de no be pa cho tu ase wan tu ase the stroke be bla wa brabo 21st clinic say mesre wa ni die kwan so wonam me so ebo da huro di aka kire wo say wo pe ba bia tu sciatica ya de ase betim the stroke abrewo eno na ya na ye omo ya ene wonam aho odi mpo ne da ase na stroke achi wo number is 0249 311 ko 21st clinic o mojo na asumdue aba 3 eco capsules for say men kan kire wo say
fa ko aduro no yade ne bra no mso ma ko aduro 3A ko capsules nkwana do msa su ombo kasa akasa no osi ko yade ne ye wo dia na aduro nso ye omo dia antifa yade ne bra no mso mfa aduro ma simple as ABC it was say na me kan kire osa dia men kan kire ose ko sisi to ano sa but ya opusa wani ama ba memu aye mre ukosi anim asisi anu agem yo constipation wo ya na aye matim uja na kokobo pese ba me pa cho was what koko aduro no betu ase 3 co capsules for 0546 107 0546 107 me pa cho sompa sikakese no sompa sikakese no sompa sikakese no pa cho tutumirika na unso stick na stick sa na ya asundie na bebo abobo ano sompa sikakese no dibi na buronya na duro wiwo buronya na duro wiwo utwa wo de no na wudi utwa wo de no na wudi na afo otumi akode akọ wanim pa twa wo de na di wudi na yankonko yanim ye firi wa na meka wo se sompa acha de no braduro na yaduma bro se de ya wo ya de no ya na ya mefe kwa se anko obi anke ya sha afinase ya no start just say wono so bo modin akoya aduma no nso abe support abebo amaborofo no oni before to see enya obi ano nyina de ka 2 months ya na afa ni ye kan je na gum sa afini nyina awurade hwe wo so no bra be ka sompafo ho na yenko ye nyanka ne maame no makunafo no adoye se de afra se ye no no ene ye ko ye friend se Kumasi park ne so no park kesiye mu no baba ya la ho no na eni enyan yo na eni enyan bas timi banipa be 500 no mu firi home foforo obi anya aduane obi anya ntoma obi anya mo ko ni fie emo mu sika ya check ni padodo ya de mu sika ya dey ama baby for 100 eye mo amomodi mo na be keka ye no ye de hu ene yetimi ye du amano ne okuro bi aso a se de adanse ye wo ho so mo amani tua so mpa chade no a na ado de ba eye ntoma na ye mo eye anwati tomatoes ye beje ba tontosi pa de mfama enru na apeche ne senti na me ye kan sa no eti ye mfama ba choje ne mfama enru na apeche enti agoba ne sa de ba mfa so bi a ama so ene yeso ye nya ya dunzi ebedi na sebeta frache akoyese ya anyene mobolofo ho enti faade ebetim de akomo mo bra wo de mo ne de wo nim se nse anwa no nim se nse ti tomatoes na nse side no wo nim se ense obetim de aba ntoma ntade no mpaboa no obetim de aba sika ne nso de a na wo send yes 0598 559 802 0598 559 802 na afenzo so wasa so asende e de ama adalanya ni nyina so nya sende wi a Telawan Media ma Brezed Foster beba Telawan Media ma Brezed Foster ebeba Sompa TV Sompa Radio Sompa chede bra be som na afi yenko envanko yenim Novinji Studio say men kancha wo say ope apunto pa video na ni be ye fa eyomoa abadintu aware epacho enhiamudie bi surprise party bi upesi e met capture man nya fema pictures ebebe nyanya on point correct ni aba na ebo wo dem ye hunu se papa no no ana ekoro no epacho no Vinji Studio wo mo bedwuma papa birthday shoot ukoya na wa hunu se yes wo twa mfonyini papa baby afiri baby abuku wo 0574 715 778 0574 715 778 me pa cho buku na word no konya hunu ni pa na ya ma buku no nya na asundie mra Apostle Dr. Emegashi se me mo wa mane mi mfiri me kra mu nkanjira wo se o sre wani die mu asa yade bi a etete wo no e fabra na kache wona ne mmofra se na haban hye ne nsem no wona abusua akora na ya hira na wate asi abontene no edi baba na yare nkwa na otu ase o se HIV otenete edime nkanjira se ne die kwan so opa wo chew pi sre wo se yade na ade chine a anko na ayo se ho aduro asa no wasrew uzika kuma bi na aka ntam na fa yade ne ka ho obetu ase am so okobo okagu wo baabi amagashi nkwa na timidi akokoduru nkomo sa ko Dr. Amagashi we no mo ana niema enkonko na nimpi emfama opa so for rekwese men kanjo zo ya kurase doctor on na kan nurse na chese ofoforo mra
so for rakusi koko pa na eye wa oba wotu ase amasum biaba but also osa fibroid etetew awon ho ayewdene me patcho wasi tumdika bela no mo ene yare yahodo bebere mintimi mu bodi malaria tata ke pa patcho fibroid ne eye friends typhoid ne so ejeje pa me patcho kan ho ama awon ho ayedena eye doctor Reko wasofo no wasofo doctor Reko no number ne 0248 6722271 0248672271 ofura papa Reko a obeje so no akwanim ohini ni adazoa ministry mami wo bo adwuma paawu abiye bere urade apagya ne nsa woni so se na adwuma wo bo no ano ed we second annual service no we ne second time dia wo ye na Eko University ye kwakọ ye ne ho eho ne ye kodi sa adwuma yi ohini ni adazoa ada no wo pagya ne nsa nyame ye nyame na ne ma ye ne ma ne nko anso so aye nko tumiriga ene ne nkobom na muni ahrusie ne da ene awiye na urade nsa surprise mo abrabo ohini ni adazoa no Eko na ne nkodi ahyiamu na urade mfa ne so enwosira na dwale na tiasira ne se wansam wodene na si baabi na utie na na mu kura unu se nyame nipa no urade apagya ne nsa ohini ni ana ohene ngege no wo baduma papa wo baduma afiwe ya me ginam dendende baba na meti ajale zani bazo wa cheze bibi e gotote pa Lawson Heba se men kanjira wo se wono wode ne ma bebiri na abadwa so Lawson se wo ma bibidro no ma wonsa di Lawson Heba ne ye ne dia delay man ye ne dia wo pedro na anu na pensa na anu yare ya be na edito ko no maduro ni bi ensa be na apa mu onu matoso anase sebodi akata wani aye waye be ba cho eno so enu bia tumika fere papa Lawson ne kwai 0248619999 0248619999 bia de no ane krobu bia ne de no ane krobu bubo bia ni bi we me kan Kevin ko hwie maje Africa Evans na akagrasi ni mo no mi wie na me ne kwantabiza achema yanom wa hwie no kwa onyanom on said yes team 15 enwunu pa me ba only 18 years said ya na enwunu nti enzem fata za okonom bie because mpanimfo de ya de ti adwendene so wadwendene bia na so nti engonom bi sanso na mpacho onoma no momro so na munya na bibia anya kama pa ngogu crab fo ani mu ase boka kra bi sa oba ne starting tokwa na betena sam na ye kase de fa pie omra na nsa de wonu ma mpacho de obekonnem obo okora wonte ade akyi a obunzo wura fi ya bobobi za na niam anko na nimpa crab fo no mo ju mo dimpa Sompa FM the luckiest men kan cho say follow mo process na bibia emwa wo star 712 hash na what choose option 1 to buy ticket for yourself na option 2 no de na wo to am obi no etimpa so ye ne sa na o stick sa no a na ne sika bochu sika ticket ndemo a wo to no na usika mu eye duru ba 21st clinic no wo mo say afi we free screening no wo mu nyanye ndi wo mo ye September 1st to November no Saturday, yes, coming Saturday, which is 1st November. And a program no air course coming Saturday and a program ne course to mestre on the kwanza Saturday we man krafo no yesi ehiamo na afi enkuranya nkan so mumra free screening afi 100 do no mo hu kan be fa so mbeboa enti tumnikai na 21st clinic emedi ahia mu na bibia ngotonti fama number 0540311311 the most correct contact and a number on earth Sompa 21st clinic wo mo number no okato wani kura tumebo 0540 311 so 0540 311 0540 311 ndu ohoma o mere kura simple yeah asemu aba ye konfuba no ya wono konfuba no dia kwalje no de trade asemu aba konfuba bi de no akwaje o konfuba bi de no akwaje semaba ye ko akwanim yanimu a na ye ko edi akọ konfuba na akwaje na konfuba na sam ye tia wape o wabe yie watese Europe so tumfo se tu sie ni nuaba ya santehima ye de ne ohima akọ akura ye ko pedo kura be ena so ofiri nkra pumpuni mantam ba be kom
wo de mo no amo na mane amane de obi bɔ na age bɔ a kina ofre o court a voice ne yebete enti ani die kwa so yengoti na asua de bi hwem ena wo se bi nsem mu na yekokɔ ye ni fere obi no ntena fidie no ye kɔ aba abrantie no kushia no wen Beshano Asante Mpe Nipa me kɔsɛ iti me free Accra Wednesday iti na I was on Thursday iti akom ni mo no me ne bo abrantie no twa me iti me kom we sa na abrantie me kom we ya me tin ba bia me ne na mo kasa won gbasande na abrantie bai na ɔse nana Wofa and I'm going so abusumfo nti de bia mo ya fe and abrantie ka so se na makoma ma braid o person me pie na ekodi and am di na chi ekodi me nim ne ba ye and akuma se o de yare ho bi se ade no nya no why tunya na chese ware na yero fufudie ene ewe de e ba ne sen na obi amukodi afedi abrantie no ekore wo san ba ne sen menua ma no kro hu na baba o ye fine mind very fine mind ye di fufu ni we ade na o se mi chwe no ene ekopɛ guest house eno pra me na mi tia se ni momo nye adwuma Mia na adan ne ka ena obo me todre ba Kevin mumra na mumma na voice ne wo from Monte Sompa FM asem de say na mu bebi ma me ate no edida fom sa me komfoba ne komotia nyina ne se oba Europe so tumfo se tu nyame kese ade to ne no oba beja yewura na ebra oba ye no na okom according to no wo se wo krom no ene ohunu no akom ni mu se obi hwe no na abante no hwe no ye photographer hwe na nim che na msi yati yasi akomfo yi koma bibi na abehom de omu hunu ne yekoso from ye ka kiro ma me we do so okom nyina na ohwe nipa no se nipa ne hwe no iti ne yekoba ye nyina ne se okom ya ohunu se nipa ne hwe ne sa no akom ne koya na nipa ne ba no se anana wa ya de pa ho ofe pa no se ai me eminim na nanom ka kire me da bia na mma me so ka kire se me ho ofe it was ye ka se wie ye no ena nana ka se akwane ka se na se ne wa bre osin ha me honam kra ya memre no se ne na me kodi fufu yam kwai ena na fruit na odi akwa yachi ena kumasi abonte so mu chini ya na according to na wase wa nim se me comfort me do ye nyina ye twa bi ena ne ye di fufu no me ehun se ye di ena me hu ne ye me hu yan se adu hotel me kra na me di misika tuya ye di misika tuya sa ena akwa na me de dai papa jese e ka so obi wi obi a no kan ya ka che di o hostu ne se ne abrante de woni bo na ni mu a okura ho beba esa ready we go gara okomfo ba mo ti atere so na honhom nyina atere so ne se woni bo abrante na ni mu akwaku ho beba enti emze na abrante ne we ne pa na abrante ne we ne we freeze wo koy ohun abrante ne biomonte ne nka biom edigogo o hwa abrante no enti ese asem o na asofo anke ebekanti na nanom so ayenka na yehunu ne ne emeko kwagu ade na ade mo na fe waku yenche tiefo ne ahwefo na yaba na yankwa agie ne so na afide baby adru no ayeden nti tiefo ne ahwefo ye checha mu nyina begidi ese sa asemi kwaku da me hwe ye no in fact me stress a wo no mebe na dedi kan fan chaka se nkoma ya ma me Sarakuba boutique na me ko honum ani me hu se top bi a hye me Sarakuba boutique ya mfa mre me pa chaw Sarakuba boutique na me nwa ba me ko hon in fact owo ye honum a bebia na Sompa dada no o Sompa na won swami opposite total village stage opposite sa boutique na ho no kwa e fene ne o uhu ne wunyi ti wo pe bibia bre na se wo ko party bia na se
wedding bi na unya ntade anampa boa na no me de toto ensa koye mame yenwa basara Kuba boutique kono mame baby awo bia na grani mechiawo na kwaku Vera so abra wo sheto Vera sheto sheta kurei supermarket bia obeko bia no ye ntworo ho Vera sheto a mento because na wo se sheto bebere mo de ntosi apene makonum asasai apropron da bi Vera odi ne huni si wa na nyanya nti Vera sheto question trade Dubai me ne ade a wo de also pe watidi Vera sheto nti wa bro sheto bro bibia bi nti obi ansa be Canada Vera da se eja dwuma wo ye wia obo wie na komodo do konya ade nyina aka ho wa ya ade Vera ogu asem ade abeto prosi ati fonte ni yo dume bi a ye ne aye ni ani ya ne dume bi a sebo mu madwuma no eye de nana konfo free bebia wo bia nana mechia wo nana free Ashtown odi dwuma pa so no na me adoma fidi obeba so enche bia mde na eba na eduru no mase ya no ma no ma ye ya okuye ne eto sebi obi agi bibidi nti koduru no ma bi se ya me konfo ba me onye konfo ba ma me mfre ne konfo ba edenti na me ka sa onye konfo ba ma me wasua wo men efiri nkran ena wo atukwan se wo bedi dwuma hwe akoma ya dwuma wo se obi efsua sebe na bosom ana wo kra na bosom se enne saa yi kase we die na nanom adaroma me sram kwan ye omu gyaw kwan ama wo ba so behu akomfo wo behu dwabo no nya nkoda dwabo opemso se tu ono ankasa nwia ba ne maame saa ne ka no ene sebu otwe nani ahweda ne yedi ye ne dot ye santi nyina ahema o ana wakra efrin kan se kromu akura de nkan beka se nipa ne bia wa hu ne physical da because akom eba etekwa ana hu nipa se ante ankwa de wuye bia wunim eti bia nkan meka sa branch kwa no ono ye blogger se be ono ye ni won ne da ke beka ne sa ba woni ne da ana ofrin kan ana wakra wabosom ana wo de wabosom ni bia ba because most of the yes yetimi tu bia se de ne ba na wo sre na na madam mama ikoyi mama ni mu ase na wa sre na nanom eti wo de ba ordinary eti utimi koma me bitimi ekom eye normal enya wo pe because wo wia na yaka cho se nana one day sa wo ye ya na video bi etwa ya ni wo se ei ena nana no me da mase ana wa ba koi mu na wa be kom na wo ka wo me de ma hu wo kom Sompa FM kwa kuma musa asem bi se yankwa gina ne yabua o yankwa gina ene yabua instant ana maame ni busa no se wo de wukwa hu ne kwa na ho beba ti asem no na te sa kom na wo kom no wani tete ho e wo kwa bi so because ye minim se akom kom a de eba so ne de akonyina wo wia na wo chia me aka cho se na na mo ba se no mo kaye eto nipa na wo twa wa yi no wo twa hu nyina no wo escort ne dada yenye no nto baabi owie no se wo man so no se mabre o no se na na ma wo ye me fe eno o kanfo na se me na nanom adaroma ena mama ye se yi o eno so ma me ma so nkodi fufore kwagu konfo bia o respect bia no oni di abonten because konfo akom na ebi chigaric ebi chichi no ma bebre ebi chijene ebi mpaponche iti konfo bia na sebe wo bunu ho pa no bu na bosom no onye sa no ma no yen kasa konfo fa ba ma wo na ka hu se ofa konfo bia nso na se koba ni se ya wo fa wo sebe mekanza telefon fa wo di no na na mo tia nso di utrum nti wo nso so tia se sa kwa ku da no ma bi ho atai na wonim na mo tia nso fa auto kwa ku yenye no nto nchen number 2 no ye musa se konfo bai waso mo kwaji hotel wonu kura ne tuaye bibusa se wo kɔ na ne sapo ene ne tarugum because wo kɔ mama mfifrato wabre odwale kwa kumbusa wo na wura ho ba horo ne ho wo de sama na ba sa okay nti wo kan bia man so ba horo o se ni at least okay anda wo sa be je fidie so no wo kese
akwa no wi ori men no ori akwa so da baba bi o kan sa akwa no kwa se nka na yi o de wodan wa na se na ni mobile money ayi se minim ho se o tie ya aloke etem se na akwa no kwa pe na bona ba wonim kuma se okay kuma o se krom ni wa ba ti na akwa no kwa pe na san bona ba sakato magbomi sa na e frɛ no obi oni ahonhom na di oni honhom na e ba abu afaso Santimamu na bejo. Dia friend no sakato magbomi. Ai. Sebe di me. Na me zama osika. Okay. Sakato magbomi. Fa me na me ma osika. Ma osika. Kogwanure we hidi. So. Anna wa bon wa begina social media na wo ka chem say sakato magbomi. Bomi na ma osika. Na me ma osika. Sakato magbomi. Ano ya na wa no. Wo je busania. Sakato magbomi. Okay. So I don't know. I get tebe sakatuma gbemi. Okay. Jeme na mensa ma osika. Okay. I say okay you go catch gbemi. Okay. Short as it. Okay. And na wa you tro because was me chabi. It would him say no more fine no. Na no den. Na de deba. Ba me kwa make say bi kwa na wa twi stone. But no wini because no target no. E wona na no. And wa ba wi wie ye nyo wani wu. Wasa becha social media kasa asem wo se wi o wi me na nipa na wo busa no wo ka kire se na ye de na didie de kofa se wo se hwe be ma no kura hu na ho beba ho na ka kire wo oyima yes konfo kasa se edu me bia ye panifo mo hwe yakom so ne ade no eyen ka ha ye be kan se because wo no wo so won kan anka be ka se na nasuma nkwa hene sa no ma wo mu nyina sanka o wo ha esanka konfo wo ye gen lances go friends to den sa frɛ no e dey na wo ye gu akonfo ani masi se wi a wo wi me afa na wo wi ya wo be kase wo frɛ wa bosom na wo mo ma because of wo di fear da kan abrante no wo timi ye ni hui konfo yi obi ani obetima ye abrante no bibia hu te wa wi no kwa wa wi a wa wi ade no ba no na de no ba ye oh one repu no tie one repu no one for so no yisu kumase technical no and na komuni ni ho na ode ne ko ye sa kom no ne ne ko ye beka se be mpradua ene wa hu o ete se obi a wotwa so obi twa na se so ne beda o de wotwa nya wo hu na nanom grant mi nya omlai utimi nya omlai ukra usuro eti we de wutie ne nkomo ma ye busa ne de wo keka ne de a me de me hu se de wo kese wo bo ne di hwa ni hwa de la so bra wa ma de a otimi nya ne hu watoto ho ase konfoba na toto ne ho ase kura wagu ne ho anim ase na ne oma nanim ama kwakuna wonnim se onyi ni se ebi so akwa no we na ye ne de no beso o moto aso no wo hunu no afa start ana beso o to aso ntinga ha na akwa nti wo pa de se nipa no woni na exchange numbers na so ofre no mfa akwa nso wa wie mission na so wie mission na ye nyina ne ho ba ye so ti ase sika na okotua ye no oduru ho no ukonfo na nkasa okom nya no wa ye wet dada wa we boy ne dada woni mu okom ne woni na mayi na so na eka so wakomo konfo akoma ba no so na eka because de ye hu ide konfo ba so onye se na wo ye suma ba so onye se na se wo ye me hu so una akwaji hotel etu onu nkasa akom na no na ma sai na se kom no ono no ba se obedi kuma se kote ana kwa no so wanya obi so wa we no because wakasam kwagu no obada na oba bonte be ka se mikunu na me boyfriend wo yade o e won paso a no ma na mo akwa no timi so ya ye so timi se wa we no wa fefa no man wa we no because wo di na chichei ana wa we no wa set trap no wanya no eti konfuma no ton phone so adum ja go ka me kan wo on to phone so bia wadu kwagu jaja omo wa fa ni wo e na be jase wo fa se phone e wadu mo how am you smart no e na akwa na ba ka mo timi de we da no soap no enti kwakoi de ye kan nyina ne se wuntie ne kasa mu de e ba nyina ne bi abrante no wo mra no wa ma na kom no so ofre bosom na wo mo ma na wo ma china se ya mpase bosom wo e na wo ka na ba ya do ba ya hu wo ya hu fi wo di fi aka wo mo enti abrante na wo hwe no wo hwe ne se wo sika bia wo kotua hotel ka na wo san real because nipa no catch us say ya broken na ya sesen e na wo tua ye enti wo kotua e ye shoot me okay because mo se tie ne kasa no ye re ho wan kasa abrante ne re me pa o wo se ye re ho bibia wo ye bia no kan mienu
ba ko wo se o twa bi na me so bi twa bi ya no reme na ya hwe ye ho ene ekodi fufuo it is on say utua ka hotel ne ka fufuo nso wan etua e se na ni na wa it is obacha so no kasa de a na nka me ya dwe se na ne ka bi osusu se wabɔ na nka ɔpɛte sɛ de kwaku na wokan ɔpa brante na ɔna de akɔ mp3 lonjani ɛna brante so hate ni wie no wɔn wɔkɔ eti wei ade so de beta social media egu akɔfo ani ma sɛ ɛtan kora na de minimum asantema mu asɛ ofo mboso mu a ye wa mane ne amamre ne nkokɔ ne mpanyantwie ne nwan ya wutwa na wadwira ho de adwira ho na ɔmasa aba enti de wɔbɛtra sɛ wɔka no opese o trend ana so opese o ye den na ne opese o trend mo wani mu mra hu se konfo asomasi konfo afiriye konfo ya friends ya adwo konfo ho anwan na nka waka ne saa waguna aka to ani ma voice kra ni po so ti ase na wa ba betra fidie so do wani mate na sabe udi Asem Bank wani mate go mfro trot da obi o voice bra nya una voice dia emre bi program o afie no Fox FM na ye ne ya kasa no ya na nipa mo ye intelligent wonti me say me kasa obi anwu me a ko edu me bia me ko ba bi na me to ade me kasa na obi abehwe me bra nyo na efra wo mra samwan na me say de na hu so kasa ye ko ye wie program katacha obe mata me wo Fox FM yata na me nyusu ka nti ye pon ya me gina ho na me gina dropping me trust ya pe sa kwa na oteka nnya na potali do ba no wo tie ye program me trust ya pe ana me kacha nse me ko amakom okay me bom me voice about what's that sisi na wadu ha sisi ayi anya wonna ye program na sam na me say short ya say nti drum be bia nipa bi ye o madwen say omo de normal bi teta ya na at times no mente o masi because wo de wani matete but obi oni mo voice enti konfo no na de o ye bia no endim boy no ntimi nya na re enti wonya sa no ma no kan wo gu ni wani masi egu konfo ni masi so finka na ba ye de a kwaku wo so finka na ba da konfo mo wonkan ana konfo pani o mo wonkan o mo nsole na sa konfo ba yi ogu o mani mo ase no mo mfa no mfa mra kwa so na de we no yanka o kwaku ye no ma bebre ho ma wo be ma no akwada wa ka so ye sei wo se ya re ho ye twabi ene ya re ho me kura na me tua ye o etu pese se be ma na wo hwen no wo hwen se onye wo dan enfa so be na wo sa de we so kwakwadu tama social media na nipa bi jimi wo so dodo ade wo ya be kan ne sai e ka fa sha no waboso no se ya mpa se komfo wo akom wo so de a e waboso mu de a enka ni kwa se 7 previous wo be tra se fidie we so na wo ton ho se ye hwe ye ho komfo ba wa nwa no wo fa samina nto ho anware wa kom ama mfifira tew wo kodu hotel wanti man fa sebe obi a wo respect hu bia wo nye san nkwase ade we da etimi de kwaku de me pesa me kanyanse me o pesa o trend ya me de make kan bia kire no konfo ba no bi nkan kire ne se ade a we wo guo ne na busua ene 70 o pa kire to to oni kunu ana woni empra e won kran ho se de be ma si hu no so wo ye kama yi me de me hu ne kama bi o ye o kunu di ango ma so ti ase enti no pa kire se enti woni be ma one ne te won kran ho ne wakundina oba dwadie me ba wo ye musa ne se enti o ya akom ni nyina wonim se be ma hia akwantimfi no ode ne ho kan wa woni nananom benya ana atani onim ni nyina kwagu ti na me se akom na ekodre ma me nka se me jokwagu wukọ kwa me nkruma suapon a nipa nam compound na campus wo no enu omu nyina na ye de 7 previous omo ye varsity fu de gofo so ba na ko no chia wo mu hye white yi obi hye da pam bi e wo fie na ode nam ho na ode pema aya me ye doctor enti se wukọ edwabo bi na konfo nam wo a meka cho prince enye obi na 7 previous wo konfo na rasta is obi atwa bi sidie ye edigugu ekomi ye life powder the airful etimi mi putu konfo yi se so ye konfo apa ampa de wo ye me hu ni so ye konfo o de dwa na ye de o hye dwa na ba ye na oba nso abeto wo hyeche wa ne mapa wo kumase ya akwa na dwamu papa na wo san hu akwa na o san hu akwa na be san dwamu because wabeto kumase power sakatoma gbomi wabeto kumase power enti sa fam na ma osika enti de kwa ku kan madwe ya kosi su se sa sex na boy ne ye ne styles o ye no onji abi da yes enti de wo ye nyina ni bre sa pe boy me na sa o sa pe boy na ma na dey asa dwanimu
na no nya kwa wo su na sesa wo fa na wa guyan ka asem so respect ho pa be ma hu wa se wo pe woni wa pie nti wa anye ne number ekwan bi so no so anye wo de boni bi ansi o hwe omukọ bibi ansi o bo ne kan ne krese me phone se be sika ni so na bibi sa na wa tu sika tu aye wo mu ne kwase ye wo ya de mu nyina mo tem ho ase na kwa me no ne me hu wo mu ne se no mari unam wo se ekure a obi anya konfombo wo shi oba se ne penne no ate ase ne na mo kodu hotel wo nsa ni scan ne no no ase yiri sika tu agogu ade we no konfuba no west bi wa yempesi ebe use agogu se du mebi a se du mebi anso na uni sika about me sika of from now they agogu do afa eno so there o se asase de agogu nti wo so sika asase de na asase de ho kwaku oba kro no tio first no and then me kwagire ho ne ade no atwa mo me ni problem so what who na wati ase do but to extent say nipa no come so ma ati ase say ni sika an hotel kwaku ma me ka sam chow na wo tie word bi o ka kire ma me no ne kasa no wo se wo ma me he wo hu ni kura wo kura ho beba nti body no so nya appearance no afa no ka enti no hu no wo nya ne ma ne nko kwana maye tie ye wan na so yada wa sintu hu ne wasa godu o to se me na ma say dia sare me ne ko ma ye ne ekope but your baby ho no hwe me sesa saman so de bi obeba kroma bedi enya menu mienu nyina ye obedi enya because eche nya ntie de na durochiwa oh men kama sem da bi me chese menu mienu asema ye kan kwagu na se to enya nkokora wo ye mrante ene jada ho so ye twum bibridi so ta kan tabisa tia wo se ba medwane oh sama hwan tie ma men ka sem kwagu me si wo bi a wo tie me obi anya ne ho nya atwom me si de tie bi odi nya obi a si de tie si da me se o dia sol pani ma me fia na nti na se me hu se be bia me keka kono hu se wo de boko wa wo be gine da go onye o gia wa no amanaje so me pesa me kire se obi dan ne ho sama wo be nya yen ye wo ba bi wa kwaku hu na seven previous and one real sika da bank nyina no wo so pe bibia o pe expensive wa wo be kwaku ye to ama kwaku to be honest ma wale sister ya wawe ai na no reka ho kan wa se mo me pele ba me ko na wa tweda no abo ai eno akueku nso se bi wo a an ko dan ne mansa ne ba no san ko tiapo na seven previous a o tena se a enka sofo pa se sofo beba ne fie on ka se sofo nyew on ka se sofo nyew se ye ne oni pa wu no fa no wadwen eti sanete eti sa oba ya ye nwa ba ya wonya ne ba bi koyi a ye ka sika ye ka na sem na wahu no so hu wahu ni pa na sebi mpre ono a edi ne ho atwitwu kwaku Ghana na ma pa ya bre o wando ono aba se Satan na asoma no kwa na sa eto oba no se Satan na asoma msa memna wa kwaku wan hwe afidie ni be yiwu da bi nye wa hwe meka se Satan do ase Satan me da se na asoma o peme shun enti ye wo ba bi ho no mu a e ka na obo no kotua hotel no maame no onye mistake because maame nka nche Ghana for ma hu ba ma bi na office o ya dana na wuni ni ba bia na approach no e ma ne nko because bia na wade pa bi e ko hwere eno na mo ye ntimi Ghana nko na sabi ye ma pe ye bre eti da ma na fan form ne na mo a sabi say bi ni eni kunu no wu be ma na o ya dana e approach no ukwu approach na da de wo ho obetima te flower kire oba be ma no so te ase e wo kwa bi so eti de bia no mo nkire wo mo ba ye ne ha de ota me ehun se be ma no e ba be se ne pe ti konfo be de o ye no e kwa bi so no ne kwa so na emom o twete be ma ne se chincha wo me na konfo no wo komo from wo mo ma won de no wa ye be ma de no wa ye wotimi nye ne hui eti so fi se ne konfo ne nananum atefri ni so a onya amane ani amamre no mpa chaw na wondwira ne ho nyi ne ho fi na nananum besaba ye ne saada amane ye ongofo n bi o nananum an chuso ne ewo binim o mokote na obi nchen kosua we wo an de ne ye ntete ye ni bia na ye nananum we bosum e wo fi pa na wo den won fa we okay se bosum obo obi so a o kali nipa no yes etese nipa wodi ade e hye obi nsa wo fa ase fo do so a e wo fi a kwaku already sebe na dwem da na ade ahye ne nsa eti bosum oba obi so a enye ti na meka cho se obi a wokom bia no wo ko konfo free wo na na free ho me hu se na na free asoma se yenkoto adwane e wa bontemre ne da me ni na sai pa na na bebia wo bia me chawo
me hu se wasoma se yenkoto aduane mfira bontembre ne da ena me hu se mehu a na da me ena auto da me so tas na emo me hu se na nafiri ekra bua ya toto kra no wo wibida e wo kwan because se wo kwa convene akonfo bebi anante ai o me edisa togo aba keke ono kra wo ba ha na wo kasa na unse ordinary person bitia wo se da bi mo mani mpie na men kasa ono na yi no togo aba keke wonene nante emma sebe won kan tro se dokunu abdaminto bi ni da bi because akonfo most of them ni chirimako obu oni mako obu oni nyadoa obu oni ntosi eto sa obi mpadene nto omomode die no eye decent na beka asemi ntia wode mako ene oni mi kodi fufuo ena nipa ni busanse na aduane die de na kofa sex ai se otwa bi na mtwa bi ye once a while na once a while no wanya ho asape wa ba brante no open na yendai once a while untanya abodam ni was sentence abodam ni was sentence ade antansie ne wanya bia afede bebiem eti no sanka wo bekan ena wo sabrante me ne ko hotel no misika ebo masene wa fadwane me bosom a gold bo ho wa fadwane eti abrante yi so wan fa bosom no anda misika mreme a de ekoye de enko de nkam unka wan fa mreme a ane sabin predo said konfo woni nsa no na nka wakansa we wa bata we kase or me that means was satisfied am why you okay kwakuba wonso why you okay kwakua confirm man about this town eti mesre o wo mo fe na make say she wo ho ofa nti na make say ye wo ye nwan mu a omo wara konfo ye omo ye okay boni bi anim akonfo bi twempena e wo ho enye sese pre komo a eno nche sese bo twempena nenso no sebi oye bibia na oye na according to say osom na nanom eti onye ne bibia de wo pe. Okay. So tia se wonne ne ho enti wo tu kwan kran na akonfo mu tu kwan ya o sre o mabosom na meko sunwan wadaroma monkan ho ne yenko ne wagu nsa ne wokọ yesu efri na nan mo say drum bi a ede ne ehu ye say se wo twika na ade asa na drum so a ye se ba ben yesu efri mpanimfo ho so tia me kata je me twam obrabra so hu wo ye dwesem a asambeto enti wiaso na mo a wiaso na da na okwa enti nanan ma yesu bibia firi mo se ye ba mo bibi chia emmo bi na se yenim ne ye ba mo na se de e koso yi se ne ye be hu di a na pese kire ye se kwa kwa bi so me pacho yesu tu mo ne fo na otu akudafo ayi abrantie de ehunu se nema bunu yesu atra ko ye ni firi de ne ehunu wiase kakra no edin so hu se konfo okoma obenya kokodura ko nanim sa wo trim se menene nko achi ye makono me ko penene na dabi senia ordinary obaby ade be no hu se mema no nkora ye be yakokoduo ni suatra bi bo mumu o kwakwe ya wo kanampa ya futuo internet ya short ya se anura me hwe ade bi woman bi wo se wo ho akora 19 years se open no social media no say na wo mfie se wo 19 years no se hwe na 19 years na wo se wo bepeme me ye pani o wo se chincha me se me permit ma ropa one ne keke according to the work can minim say no can for joker but it is because nan kra na ba no we obero tie it will happen or catch us a me no sabin prejudice am nya kola o ana no ma me so catch akra so onyi ni be ma ne we na kra na yi e wa yin no we yi a kire no no so catch say man no no so yi we was bibi e no so na white was we ma de na so afu nwi white say was yi was na nka so be pe me na ka say me ya kola o won sha adwunu be den wo ha no bian because my kasa sa adwuma we no enye enkola adwuma wo eye mpanimfu adwuma enu ti na sa de wo ye kura na kula bi wo dem ana tafre bi wo no ye twere wo bon sha na oja na wakore wan wi out mi se wo kwakudo so bon sha no adwo kakra che ne wa prepare na sa no asaba so ti ase eti sa de we nye nkoda adwuma okay eti no se bema no owo ba no makase ototo ho ase a akora bi de wo be ye hana mama ne se okay eti wan kasa ni person wo ye panimu wo ye bema se wo ye oba ese se respect won kan to be say o konfu a wo waka wa boso se wo be kom enu de wo di ho agro obi de sika be gana ka but kwa kudi nyina ne se nipa wo tewa e respect hwo ho ye e wo abra bom asori na wo kwa ko wa so ye unkwa sole na se ose bosum na abasuma sumubusum ye na biala ne sa no ma we ya ye nwi de e na otwumuta we kura no we etufo bo ni suba na nka se kuta no sa konfo ba no
se wanye mu a anase se wansesa we kura de etufo bo because the ekwoso ne wa conform wo fe chen no enso conform bu an wo fe onye se onu be kasa me komo me wonanan mo mo me som wo mo enti neidie se na wo peme a me so me hu mani ajo na emom no neidie bibia ntimi maso enti me number ni ti ya bra ye ngunsan ye musa nanan se me no san a ebe ye sa na conform or respect no wo ye na wo de hu ni pa na wa kanfo wa na so kanfo na pe na obi busa wa sere wo kwa hu na ho beba na je sa ni pa no wo kwa no e kwa bi so rep no dada ona ye boy ni lie okay it is one ba gina e ka se ai boy no womra me man na ma kire untimi nyem kuyi wo bai sakato magbomi ai famna ma fa wa ma misika wa ada ma madam ya na mo ka se unya se wo fa oba di foda we be ma no fa na di foda be ma de unwo oba madam fu wo se timika etimidi unwo oba enkofo so no enko rep no frɛ no maame me pɛw maame wo de mfa nkase maame me nya fe na mbebu sa se emfa na ate wo te he mu fie ya penti hu se da bia ne ko straight maame me hu mani age wo susuma tom so pa me pɛw etimi no eda na ega say na just for we wo person ya nya ja dia ma dia na ma ye wo person ya nya ja dia femi nsam men kan bone 0548931931 men kan bone 0548931931 0548931931 0551931931 0551931931 Sida Worship Center. Me yaji pose every say obi anya me carry. Hello Baluna Mage. Yeah, cool. I will be telling you that me like. Okay, Peter, I am going. I will be telling you that I'm not going to carry. Eh? Sakatuma bomi nyina wante. I really dey tell you the two magululu. Eji obere Asem Mpe Nipa dey me dey know say wa agbo how. If it obere tie ni on mo ko mo a da e tumi di tin so obere ta ni ma wu. Aye so di ago bi do kwa tie dia do mu be me dia ni ho fi e do ko riwo. Ni tu ma ni papa. Nti o mo ti akom no train pro e mo a da ti. Mesume da sepa no adwenkyira wo dia ba. Hello. Hello. Yes sir. Sompa FM. Hello. 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 Yes, madam. Good evening. Good evening, madam. I'm here there. Radia ya de onso e. Moko. Yanko ya nimnitio. Ni we de nchia. Ya mshamuta ya mafumu na Nyaminsha, yeso da health ah, yeso ya feel pa. Hello. Hello. Obere na anya manu asa dum. Hello. Good evening, Sompa Lumba. Good evening, international man. Senior Daddy Lumba, my member on a more Asem Mpe Nipa, we have myself. Need you platform ni audio. Hello. A crepia there on tempi. Then I confond me in a ban. So that means after a move. I can now think I overcome what and memo yet. The man is ten of the cook by a baby. Now, them all you were here. I don't have the social media. I said, they'll come my man. I said, Obunua and Koma Oman. And I had 2 years never needed to say, person answer the way you come for who knows through. Never been to what money I'm doing. That's not for Rennedia. Nothing you woman champion P. On a bow, I inquire for the kind of moment yet surrounding him. Nyaminsha, hello. 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 Yes, sir. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Watch out. I hear na me baby. Oh, was so kasani uncle. Yo, I am the Nina no back. The company bound so today.
It's no way my bigger weapon. I want to be at me. Everything ever say. We do so money. Right. Make a done and say, about being an open like an operation. My man, I said, if you don't pay me money, it's no more. It is not bad to go and go to pay my depart. They couldn't have the payment who know weapon. I have when it be the Muslim channel. The same one. Hello. 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 Good evening. Radia Yadi, I want to say. Moko. Young Queen. Yes, sir. Ye. Hello. Good evening. Me too, by Young Queen. I'm by Joe. My mention of Papa Obama can as Antimania. Insurance. Make a show me about Obama. Or you mistake a gra. Okay. Take your ear and say, one bear man has already know her. At once, I go in a normal before I stand when in the local area on an hour. Not the one in a normal. Now I knew when I would know then you are. I want to hide that when I did I go. Me about just taking it own country about mistake about my power. Oh, that was it. Yamisha, hello. Oh, my joy. Yeah, go. Oh, yeah, Mr. Free, I will go to our crew. Eh, me chrome. Well, so fine now, because every is here. Bobby Crew. Cuckoo. Bobby Crew. Okay. Young go anywhere. Well, we did convoy to me. Don't see last time look well here. But after saying, yeah, branches, yes, I do. A branch and a fan, and you may be phones of count, one for passport document to be a Kahanum and a number of and they are here to do so 3 million. Okay. And apart from saying we are no, and apart from saying another, I say we are. Okay. Okay, none can occur the uncle, we are now a branch and we are no ma and I'm so dear ban. Okay. Monja on Monka houses. Yamisha, why we know we are no? Hey, Kroma voice matter. Una semna. Oto iPhone 50 be do fie na task na e twa him na de. O no wada ma ho asisi won so no de kwa. Hello. Ya yo. Na je Wofa Lumba. Ya go. Na Wofa Lumba na de. Asori pelu be mi atuna say o. Na de my grandma my phrase da. Wait. Ma je ato. And so president we acquire fascinating pro. So where me into a chronic who yeah. Now so catch us very say so them epo be the body sana o body be say sakadia obo okabi bi kire Sakatuma mpobi Sakatuma mpobi was it Jawa no Sakatuma mpobi I can't. Hello. Sakatuma mpobi Yang kongoya ni free. Asante Fijasi. Okay, Asante Fijasi boko. Free Asante Fijasi Nwaso College. Yangoya. Hello? Yangoya ni meet you. Free Asante College. Majia tumi yanko ana Asante College. Chama ukuro no de yale yanko. Aboko. The Fleming or Boy. And the pastor the conforming and the wine had included in a branch. Okay, Yati Dasipa. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Everyone, someone can say, please, no. Mr. Samuel Biaboko there. Okay, Chairman.
Yangunko yenim. Easy the Java, and yet the jail. Never mamma, and I was one like you. Never. Not you, or Mana, and I didn't say, come me shows over one or possess or one has done. So, you get the final, obey okay. Now, we and I remember one night. Because our day, from my brain now, we go for party, or enemy pet. I said, oh, Mamma, I am a day, but even could be when I'm not burning my baby. Okay. Somebody. Hello. Hello. Last two callers. Pacho didn't have Yagazefi. You didn't have anything in the Samantha boy. Pacho am quening. Meet you. Hello. Meet you. Well, let me see. You're all in there and butter. Also, you in their head. But I hear my Yama, may you so by Yamana and man any dark, manning yen permanent. In the Masi, and you must have Mudiaki Yama in green. Miss Muda. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Boko. Yes, sir, and I put the Cafe of Washington. Okay. We are conforming, and then Branche and I are back. Ujawa, I'm what I read the Kimper. My heat. Ujawa, I'm what I read the Chico, you come for back. Now I got one man, I want the other day. As soon as they would be in a way. We was often where we are not come where we are no. Where we are no. No, some what time you go down the public account. Na ye muja sade na na kura mana na no man kwaji ama wode ba radio. Se so fo anka mega se wo ani edu so kwamfo ba obi awia wo rede na won ko gu nsana na nanu mun ko yere ne melo na wode ba re. Wodi palapo. Ka ba no. Kumazi agrofo. Timi wiye ya moti. Ewu kumazi agrofo mu muadi. Timi wiye ya moti ya. He. Moti ya gomfo na wiya no. Kumazi agrofo mtufo mu ndie mu ofa kakra o. Enye o. Mu mfa ni die mu ahonhom kakra. Ase jese ba bi omba em goso hwe. Ye FM. You. Yeah, cool. It has a fantastic for it. Your friend matter. I am glad. And the question when you enter from one million letter. Now will be uncle for your Juma. Oh, I class for your Jum. Now, quite any branch and any swat. Who call out who not who by India? There's a man who is better. Oh, one can be a money about. Oh, everyone now. But it's not good. Oh, we are seeing go tell what in the cheek. Not as a wooden near walk for you, Papa. And no one, mammy. Only me a walk for you. And no one, oh, tell you, say, oh, I am going to be for more. And I will confront you, busy and quiet. No one idea. Walk or can say, you did money. So, okay. And dear, why I was them. Now, so to me, I am when you are the car. I said, I will pass on about you. We have class or something about. More abazo. Why you are not as an phone so Sani do the over come for Bonocronosa. I don't know. Hello. To Anna as in no phone. Hello. One would chair and I'm one. I would tell her. The one sign is to get the young. Oh man, I would do 7 anything to a juice cancer on why. And dear, why what you are, I don't want. I share my better for you now. My Mrs. so. Hello, last caller. Hello, Falumba. Yay, go for he dear heating. Falumba, the women are why aha. Falumba, who put them in his you. No. Moya dia pa ni kama ndio anataka TV sasa na mfemo program pa. Sasa na sio so Falumba.
na me ko mo pese ni mo nyame ntiri e ba ti e ho me na ma tumi nyame adwuma ani shira mo radio gwabila of radio zizi teze de kasa do so hunu eze da bi obesi owura mu nya edu owura mo se oh minu anom nyame nhye se pepe mo se ma awrade mfo bukra zie oh yo mai dia gwale zie dia Asem pa pote abezoka wase mu nkafra just abuna na obi friend no kase o konfone se akwa na yenwa be ma ne wia no o wia ne hefa omu wie demo no na o ye stadium afeni sika omu wie bibia no hotel demo no no ye den of fire kwagu enna pasa de o wia wa de da ogura wunwo na me chese enna pasa ti na me ka cho yenwa ba na samo kan yentie se oba be ma ne be ma ko dem no o wi ma ne ka ma danase asedan se wato fufu am wadi kama owi wasa gotua hotel ka de be ma opportunity kuma me ka sem chese opportunity edu me bi ade bia oba ye wa de ya yanka wonya agimi no you don't do that edu me bi na kopa oba na ko na anya ni papa so ma kwa no tu me ka na me pesa me bra se bi na se obeka what me nyo oba sebeta frache wada na wate ase ye musa ma kwan o ma me twansa na onu na sinim oria so ye nhwe ho ade na oria wati mi ate wo ha so dana de ama ade na oria ye ma ne obedie kwa ma wuru makoda ade na oria ye me se de na oria ne phones ne ka ka ono no enam se tufuo bu okra iti ne yakase ni part wa respect be come after no wo de on tra o ade ba ne be wo de obi afro wo de ne be sisi wa munu ho wa nya boy na nya man bi ni mame fo bi sa no mo life te papa fo bi so no ma ro mo tren kola sa na te wo be wiam hwe ba papa ya no obi ko bi ya wo ko tra no so ma no to wo say hello ma TV ni nko from ni angasa hello you are free so me pesa ari an kura tu fuda da unti hello good evening sir I'm Pache me fifty Christiana mo ye program wo so pa friend ya paska me flex margin chire ujina so Pache so for ba de ado ye de when you so for ba we come for ba sorry come for ba na ado ye de nya kula anya me chef Christian mo ai bia ye chef mo program pa ma ya nya mi jira wonso nya mi jira no nya okase enna kwaku betima di oba chi sa na mpabo ba akope na aso de be ko oba no enu se wunya no na kwen se dato no watwa kwan agu na so oba bi etima to wase ne ya sa bra fa bi po onum wakonya bi uko osase me mo ka ma han hotel se di fufuo ma munya du na opemu ayeduru waye we nyina ma no wi anefo wakonya ma me ka se ma boy timo de kwaku sawe bra sa na po ba pa wanya no kwaku utompa ne bo den a wo hwesu yie sawe po ba no stretch wo cha sa oba no unya na uhwe ne so ye emeka we nsankoto omu die nkoto omu sai o apa wan acha me chese oba no we comforting the cancer o malone ho dodo o ma no ma ye ntam dodo na ezo agimi on na ordinary person ko mo na abonte o munya comfort kwa obi wo kwa obetim the 6 months obetim the 1 year apa oba ba ko se uchirema wagimi ana se oba no me chese ni dibi ekuta no se asese o ye comfort there wan antwa ye wanya de disa wagimi ana wagimi oh god wa mu na you know teni kwasa ko beta akraka ha mama nka sem chow kwaku e mapa ya pei se obi ka e mapa situation na me se manko ba bi amfa trotro dropping ye go computer so dey aba sisi ye ko pa ba ba bi me fa trotro dropping no ah be Pese me give ni awo me fienti. Aya na ma me se meta. Me da se shawa ni papa ani dia be tedi ama me. Enunti na meta se be ni na me to frank enterprise. Tas no size be na open. 60 by 120. 60 by 60 polish and rustic. 40 by 40 polish on polish and rustic. We be ni 40 frank enterprise. Now
house 30 by 60 25 by 40 also when you washroom floor no 30 by 30 sizes ni na design ahodo bi a we pere o benya bi e wo ho the other bi so na ahodo so dia the water closet ahodo bi a benya bi ho kitchen sinks and the taps ahodo benya bi ho washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa ori koto ofin na no a comfort to we are so 25 enterprise now benya so the so 25 enterprise market magazine and celebrate the not filling station abrosa yellow minua or and a 25 enterprise the lady Asem Mpe promise so bulu no any half no for baby so pass papa ni mama ni and to we to baby so we make 25 enterprise you go more ni papa and the number is here na kia senda extend the account number is 0245 283458 and now says 0205 987868 the cost of the phone enterprise papa any WC headquarters number 1 21st clinic yes sciatica no nurse na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bu wo to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye dwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na no nso na wo mu the only sciatica research and treatment center in Africa ebi ni baby a this 21st clinic in kwa wo mu di bibidro ene be sa ya no massage machine aka ho eyare sabia yare bia wuti de ko ne mama de pa ko wo magidi wo pa no eye sciatica ena stroke so de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a wo 0540 311 0540 next 21st clinic wo mu ye sciatica expert everyone wanna me tell me say wo Canada na yesi ajabi abano so na so mu die okoye adwuma me say mama for enya gro jaye no hana de won Express group Express group yes Express group obia na nya prayer papa no ne die wodo ba simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany they will take you there let's say a visit and also to Dubai, Canada, UK, USA, Australia and Germany numa wodo ba say ya juma so wodo ba Dubai, Qatar and South Korea and if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE and GMAT and they will assist you to write create Kumase Asafulaba Runabout Encline Energy First Light Tema Community 18 Lashi Big Glass Station Sunyani Silver House our High Court Tamale Ayama Tamale Teaching Hospital Takrade Market Circle and our offices our my brave telephone 0555550067 and 0249 000448 Yamma Fisher Ohinini Adazwa Ministries on the Women of Faith second annual national conference Yede Bremo wonim say Odasani Wobabrano Ewasa Osuaba Papa Enonti na Ohinini wahihye dwumadie say Yeto so nimpre no mu sujedi anamo na so abapa asemtira yede atoso eye my time of fruitfulness ye free John chapter 15 verse 5 afei so Genesis chapter 1 verse 28 Baso Memenda 8th November 2025 Anopano so pepe Yeshemu ewo KNUST Great Hall Kumase Yato Safre Akasa Mafo Apostle General Moses Osei Voice of Our Ministry Techiman Minister IBJ Minister Audrey Ejapon Enna Prophet Amofa Entry Henry Adjomtofa Pabna Nyamemosra Ewamoso Ebini PSA Esa Wanebo Mensiasie Afe Sorry Adjumtuni Abna Ponsan Women of Faith The Lord is so a victorious banner Eradishra and Sabo Crosso Say ya Wana Woshoshe Sikasam Adjuma Say Tuji Dianamo Hinini Adazwa Ministry Sompa TV Kumase Jumedi Eye Bola
congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay. Yes, we hope that next year you get on the luckiest again and win bigger than you won this time. Okay, so congratulations. Yes. Wow. From the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Lucky's everywhere for everyone, yeah. Lucky's everywhere for everyone, yeah. Money we define every day. Yanimu ana ye ku akọ Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie no na wani guzu a wo hwe na afi waso eguzu a wotie no ofa ne na pamfo yatena se so ye de ne awope na eba waboboa na watwi ye course social media ni nyina no ebi fa phone so wo fie a wanya adage anhwe bi ye maame no mpanimfo a munni Android phone ni bi ne so munim ne ye koso no eno na ofa tena se ya meboa no nam de abrem se be ya oman na wotim no mpatemu no obehunu ne ye koso na watwi ya mu afiye mu yanti asem de bosume miensa nan num mu yanti asem de yenum tuni kese a ya asantini de hye Charles Kojofosu Ghana ye legends no best 3 Charles Kojofosu best 3 Charles Kojofosu metima say he is the top of musicians in Ghana but Ghana musicians there Charles Kojofosu be top omunyina agidi so omo grandpa no just anam to form penny bi wo but they trust him and then the brand be or build and I say it was very marvelous na ne akoba nyina answer Charles Kojofosu ada ne bonkum so watwa na ni avedan oluman okakura na ne yire no ma adofo mienu no asori na sorry na ye gidigidi ama abusu apanyina be shede say on the 6th of December yenhwe ne yankata Charles Kojofosu achi na afin kantutu bi wo ayato aso ne yire panyina wo Germany, right? Was one penny or Dobroni and Mamma Kunani be. A dear no pes will be Asem Kurope a pie. Say Asem Kura dear Nibra Banan Casano a pie. Yet they are no ton channel Dobroni so say there be. Bema Menatana 18-15 years in ye. It meant to mean Casa Bema see a woo, and anyone couldn't see us say, men quay in as be Debbie, a Coban Sanka, Jimmy, King Solomon, watches we in answer for one per Dumana Oyen. Wadenum tunina betchire munyami nshira we manfanka na adwuma ho but on wetima smart wakati kinsuro munyami nshira adawe ye yisu no maye o kama na yekoyeli nyami nshira pa edi Charles Kojofosu na daso papa na wu ensem bebre oba ntimi de order from Germany at the court injunction abase o makwan ma date na busu apanyina na de hye awu no ebe ye yi no o makwan ma ye ne maso ko be man so ye ne ho kani one ne bo bra abre ne ho te so decision ye adwuma bi na kuro no wo so no kura amra emma kwan se oba na o ka ho no so be yi kuna ne bi anti ampa ode aba na ha won na gina na nam ye papa shi nyomtuni a won so ato nyom pen na nko ne Daddy Lumba na nke be ka so mo ye nua anka ne nua wu a ye nyina hwehwe asomdie no wo gina ma o yere panyi no wo amanone no ho a abusua panyi gina brane na afi odobroni so enso ne nabusua ejina brane enne ekokopie court yenhwe ebra abusua panyini ko Charles Kojofosu na atimi awu amo na abusua panyina ya star ekyese papa no plan na akohye Ofa yo bi sha why and so asaba. Abusua panyin no bra abusua panyin beduru ho no nipa di twi ene ya ne yo hwensam twafo cameras a ekona no a eburu adwene ntiase so abusua panyin ejebe wa boma obetese wo say come on open the floor let me come on hold on as abusua panyin person chese wo wura court answer ntimonto mo bo court ba hey akwa abura abusua panyin afa hit abrabo yes bottle we ne friends wo abobra me omudi Charles Kojofosu atem ne ha me o
a trebra wabo nipa otmewu etimi de da we up to ato social media bro ntueska ato TV station bi abro ntu advert we ne yaka so obi abobra na no ye papa yi no ugotueska nsa na ye announcement no kure nipa ante nti so obi timi wu sei ni e treat ni se mampanyini bi awu a kai I salute you uncle abi asunsum no obi afa ne aka ne begu yeso ne anya aduma ne nto aso ti ne wofa kopie court ofa akọ ofa wura mu wie ya anche ene ehu papa shi so wo gina ma eye maami o wa buruchire akosi asewa no papa shi su ba betu na no dia we coming of papa shi se court na ahimfi dia na futu bi e wo no we ato aso we love them and we now try bedroom so no so why ordinance into one so carry sa pepe go boss bo say we nya dan pepe say we nim pepe say na you are child for joko and odobru ni wo ho enso ene as we Patrona me wa America. I was living in America for 17 years. Omo hono Manchester wa ware. So have you say. Mama ko say bra. Say ukona no obi ti wono ma. Ana so ko go hwe obi a. Eno nchese ubedane yere. Say edua. Ekoko dansium. Ifie bebre a. Your friend do for cheer. Emedane denchem. Edumre say kind of create the whole world. Say constitution ya gidi e Ghana constitution chairman for the gidi and we nyanko pasem and a constitution ya govern the whole entire planet. Yet my side check for Emma mama sister no. It's not going to work. This generation musua bibi. Ese si esua nimudie ni nyansa. Ni esua nyanko pon. Mama akosa se wan do to contact bontin say German embassy na dia banana. No crap. Me ana me kodje ne nra. German embassy. Okay, papa shi so akasa se wako German embassy nyina akwaje krata chire Lumba wade o ware no German Germany ho no a wode court ne de akokofam aka se no nti emrama kwan se ni kwan se ye yintie ne yere no wayi krata na de ache no na nkofo obuzabuza wo monten so se nti uyiye kura na tamfo bi wo no ohwim ye na hwimu a ne manyina na yi kira bonten sa nka eno so akofa asem aba ajese papa shi so no wo court no obeche se no magada evidence omde koto asem no so na afi oba no wa brochin so enum asem no etima dimu na ye de court injunction etima to ayi no so no mato ombo aye omu date ne ne make kankam papa shi firi ho ape na afi Daddy Lumba nua ba panyini ma me ni monyamfo nso be pio ye ntie no so kan mra sisi Anube Wabra no problem. December, Lumba ni nuaba panyini se 6 December na abusuan de ahye ne de wono a oye nuaba panyini no onye awredi omu 6 no nko ade ye nka nkyere Ghana fo nyina so onye awredi eno ye bra na omu wura court after court achi asem no de afi na awofa meduedue mu akonya ni nyina mede no so bebelo so omu wura court no omu welcome no eno no to court after court no de na asie emmerima be miensa ni monyamfo bi court na chi oma be kasa nipa difference be 3 yentie ni omkeka ye na afi ye mmara na abusu apanye de ba ne court nsem omubu ane ne na wakomanto ye yentie ni odi kan ne mmara sisia omunya abusu first court so omunko eti abusu apanye on pese be you say Lumba we hiru ayamansa nyina Lumba eti se ebaya omontsena na oni odogu na se ajapade no ema afi akosia se we mu ani ema afi odogu eti omekum wotimi ngase na wo so far as ne be ma ko bi abane di mi misina brother na
Ebisa ene ne ma ni age ese ton anyimonyama lumba wo no se wo se wukuru no pa o brenas enti ade bo ha ade anye ni nyina ne so anyimonyama lumba wo tini nsem nyina obi ni esi a mo ene ofoforo nso de na to aso no after see a court point no judge wie say na asem ne te a eno de mi nyam family wa me de bebere wa kire no ofoforo nso de o kan yi me papa si kwa me Okay, we can on the side of story kakra di achire. Afi last person after court no kasa yini enti ono zumra. Ebadanti say ebusu penmani akotua say wa odoboni abusia be kasa na antiasa ye adwuma na fe dey na se ya sun den so no bebre omientie video ya minhwa mu nyina Ọchẹsẹ wa representatives na ye inua dabo eti na papa shi. Ọmọ kanyina ọmọ de ọmọ ntimi prenso ma obi meka odoboni meka ọchẹsẹ eni kuna. Yebisa ọmọ program pa ne se ọmọ kan ya ne se akọchẹsẹ wa benefits any insurance in Germany ẹsẹsẹ claim because on that German citizens socialization entino say omo aware under ordinance marriage no that the free mu a or entitlement to Germany ẹsẹsẹ okọ claim. Yenyina yanumu ato ensem no ya na ene enyan according to ne omo kan no omo se Chaskojo so yire panyine se de ntia ombese yire keto na be yekuna ne bi no one Chaskojo so abre wa amanone a omo wo mfasodie bebre bra ba ma afiri mu no e wo so oba timi kremu na ne nsaka e bi be yesika bi be ye japade ne nyina wo so timi go kremu so na ye yire gaso ni kunu tena be si sa amri na ese yetimi di amano tise go base we be yekuna ni bidia then be ma wawa na ye de no koye kuna no amoya mane abraye so ye mra kyerese mu mienu na mu ya walefo ene na kyerese mu jaye kunam ti ade na obepene ye mfa ma ho eno nti no ko benya no no nko aye kuna no according to omo ene ye kan eno no ene ye se ebuso odobro ni se so onde ene wo hwehwa ne se obia ne papa ne wo ma ye nka mumuna ye nsie papa ne nkata na china ne o ye nka na kura no nkomo na ko emi no wutie ni ya na eno so ya akoye asemwa afeja de asem no ofa akasa lawyer akasa ye bo mu de ni wi ane ye kire ya dene ye nko computer so de emra isi ya bape ye de ofa ne lawyer nsem etwa to no ebebra mu ne akoakoye ye ba sisi almost this one too. Your friend Kwame. Wait, Kwame. Asem, Kwame again. Yes, ma'am. Just a second. Into all this tension, reintroduce that program. Why would you deceive me like this again? No, I understand the whole thing. Why wouldn't he be late? Obeying late.
coming of the Son of Man. Is that his car? Even now. The way they shine. My own to reject him. This is my mouth. Look at that. Now, tell me the truth. How did this all happen? Mommy, simple that it's a good luck. Easy crowd. Dial star 712 the voice. He picked the stick and entered his lucky 5 digits. I'm his birthday. And he followed the prompts. And then confirmation test. Quick numbers. I'm feeling like Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompt and let destiny handle. You see how they love you now. You are family before December. Maybe release an activation about my issue. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Oh, Jose. Enemy dia semesio. Kanene pa na na wode me. Edre me Kingdom Galley Speakers. Me manifest wine. Also koto wo abrewa smile brente. Mi chuve. Antika kra na wabre. No Kingdom Galley any cap. Nenya wo abre. Kingdom Galley in the capsule. Asimbia. Even when amawani senior na me wife company Kingdom power capsules. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emeni abrebia. Obebia ode kwa hawo. Edroba kupa tremendous capsules. Tremendous capsules. Uma uye obesi. Enyo you benya bi. Kingdom Herbal. No challenger. Hey, Lossy Ray, bitters. Just to pain. Why? Okay, wo sisi police. Wo bi sisi wa sisi bio. Sasa bonsam kra ne bawu. Kiti mpabwa na ulo. Ya gwako ya ni bwa. Ena yeko. Ya gwako. Yeli bare ya kwa guduru na bibia ya kama dia bai sisi yaro jeni ye sa ye kwa abuzia fe ya me kasa court bu asem bi e abuzia fe je si ko ya kasa e ba jo ye ntia abuzia fe je ba sisi yaro ka aye no menem ko business ye pesi ye ene ye beye ye no kwan ya bi ekadia business panyini ebeka etimun central for nso edidia tamu bebrebe no njai obi akusua mu asem mo ye sa bi jobe tsam mo sori atem didie azu betumi awu bebrebe ani no se court na kai bi yempe atem ansem dia osi yenkosi esi ye ane se ye ne abusua na beka bom na ya ade eye na abusua na tena ho enkobaza da de lumba ye die ye wia na abusua na sa ye pe abusua ade nkapumu ka me kasara na me kasa se ye tiensam ebre frɛ ahimfi
Tinsam amane ne amamre no so ane de ye adwuma ne yemfa kiki nye adwuma make sure say de bia ye bia eye enti ne de bedam lawyer fo a omo so kwatena ase jajare nsem lawyer fo akasa still ye peace anyase ye adwuma na ye ya aye topa ye peace na ye de gina mu sanse ye ne nyina na ye enza drop mu na mo baba de wakobo de wuru ama enema nyina atuye wie peye awusia panyini nyame nhyira o nkomo ye hit you but Lumba hudonti wasan wachi ahyehye nkomo na amana yede ko nsɛmtwefo ya yekumfu domfo yenya ne yede mokɔ ne yede maba yanya ne sanso to da bi enyeyi to bi ye nipa ne kakra sɛ omani abom so ma ye ne ye to bi so ye boje moso na trimu de ne ba dodonti no yenso ye fra brabo ye quotation mo yen nsɛmtwefo ye wawurade asɛm mo Bible no kan wase ni wafa hwefu dwuma wafa adwuma papa Timothy ne kan ne yese ohwefo ne se yenya no ho asɛm bɔne bi nka asɛm no ye ne ye kan ye ne nsɛmtwerefo nti dabi o ha ye hunu bɔne ye bɛka ye hunu papa bɛka dia na mate adwuma na se yenso ye nyam dwuma na bibi akɔtɔte dia ma ye lawyer ne kasa ye bɛka ne se oni mmara na ama ne ye ka nyina asipi na ama ye te se obi se koto de ba metitim fidi se lawyer na aka ne ye ka bi ye ntie lawyer mmara na afi the court has to make a determination of the injunction application that has been placed on the body of our beloved Daddy Lumba. We made our superior submissions in court together with counsel of the second defendant, and the court heard our prayer and currently denying any injunction that is placed on the corpse. So currently as we stand here, there is absolutely no injunction on the body of Daddy Lumba. The family has absolute right to make any determination as to the type of barrier, the role they will assign to any person. So that is the good news we have currently. Okay, so that is the good news that we have currently. Then it means ansem da ya tena ni manimu ya ena ye de abrem no okan putoka asem ne tia wanyina ne se ye ma memrafo na mudi form 4 no o chirimu se court amo ahoɔdene ana tumi se abusua ene siefu no de yie ne ho de court order bi efiri ba bi aba no enso nkyɛn Ghana ye mra montonkone abusua panyini nkoye na yie nti ono ane mra opese ye yie date opese wo de hye no omfa nhye no mo want to ye bi fa saa me na meye kuna me na meye hwan no de a ono ane saa ye abusua panyini ono omo ntena se na ono omo nka na asomdue na bada yie ne de o kana opa abra opa amemma emre bia ni Ghana asase so a ebitima hye Daddy Lumba abusuafo se eyie no omonya ne dase ya na omonya ne dase ekosi ne abusua panyini be ka se edawe na mihia tie he se abusua ni ko no makokasa na wape date foforo de amo se date we na yankosum promo dia then we are all waiting for December 6 for now eno na da pono so kwagu me wofa yensem no ne abeda ho no nkofu me da se we no nanka ne ka no fede abre e wo kwan bebre so because sebe meka sa yansa fo kan bi agimi fo so ka bi sa na meka no nti obi a na dwe se abasa sa na se banti no obi e kan de obi a so nim se ne de o kan e nyansa ba edrume bi akwaku edrume bi a yemfam aba asem na da no yenwe na wankasa wo kasa ko back o ne busa wo nananom de be na asipen wo fie ho etu ko history mu a o me na kwa pa o ba wi aso ware me nsa o ne yire pani ye friend say de otoso ye friend say de otoso ye friend say o ne ma no mu nyina ka bo mu ye papa wu ye ana ye ofa wu ye o ma no ne o mu ma nyina ka bo mai ye sie bibi kama obi nim sa de na e ho na busuam na si wagya to e bedi obi atam o na mu me hwe ye pa na me kwa de a me hu ne se afa ye nua papa hye nka woni obi kasa na e Bible say woni obi chade na ofa urade a o pa san ne nkoche because wasisi ofa depa mutie sa asem wo yewu papa shi ye nim se wa fa urade so de wo fa
ne papa mu de enim say asomdue e na wo pɛ e wo kwan bi so ye to atuo yi kwaku betuma tena fie obo na osofo bi afrew o na no me hu kasa bi a wo kan ye eno de nka o yi ni se ya that means sofo no opa asomdue yes e de ne ba ko ba se papa shi wo fa awurade sa na wo ka o ene de se obi fa awurade o jani chimi na bojo sa se sofo bi hiti me hiti kakra na mama mi anita with for the gogu sa ya wo kan odi bem ba manenso wa so tiase enti wo nwiani sa na wo ka se wo nwiani lumba wo ana wawu ne yesehwe nachi wo de mpo onka sa ana yesehwe nachi na akoba se obi starting no obi zo de ya bewie nipa no onye ordinary person se odobroni ne ayi friends ma metai ayi sewa no omonye ordinary person bi ase se bi olumba eyire ne wo mo we ye pani ana we ye ketwa ekwan bi so emra na da wona ye de yenimu no ye de se Asem Mpe de aja wo mako school se woni oba akurate na oba ba 7 years eno kura se dance ya teso woni wonai onsi unu mo onye orekura na a totally divorce 6 months mo sana matino fine ni nyina chi no yemfa ni nyina nkoto baabi lumba ne ya maame ne woba ona ye yirpani kwaku edie ne ba ko ba se papa shi asem wo ya ba ne wanti manfa bible asem musi wiase ye ba ne kwatre kwa ye konso ye ne ye ba ya de enti ne ba di jan wiase no ma e ya di jan ne ade sa no ma wanyina wanti manfa ma ye nwa ba akoso ase wa ana wudi nachi na sese mako court ana moko ye court aka na nka sumdue de kwaku de ama first ne ebiti ni passe sofo ba fie so be ware ode hia wunim sa sumdue sofo de ye ntunufo no ma bi wa ya sumdue no de aba batene de ne yehu milumba bonnyum transe bonnyum ne ade papa shi ya ye boni din ne ade ma hu se lumba ni oba kwa wie ye ne tam nyina ma hu se papa shi kwa wo boni din se da chi bia na menua papa shi ma hu ede na akoba se me bra na wo she baabi kutupa na wubu bakese e wo no ma bi hu kwa ku ya fa no nto baabi se ma me akoso se wa ba e na ye busa no ena oka se chinchina ame ma presla nye kuna ni bia ena oda so gina babi ogina nka mini problem e wo kwan bi so but enti asem bi oka ne wo se lumba e wo properties bi wo Germany se wo prince ma ne yire ketua na se odobroni eye ni bia kuna ni bia ye fa sa no ma ne obe no crowd ye be na ledge because ya anti am free na no obi na se o de sa o de ha bibisa se ye sa na tie de a ene na nyina so na odi gyina so de so correct se sa na tie de a ne nyina so no ene wa ma obi ahu baby de wo penti because first no ne ye kasa na me ko ku medwene no ma bi hu a be ma ye be ko no hu be ma wawu ye yi o ya anya yi o ye nya ne sebe ne be ma ene ne na biem ogo mo ko no nya be ma na ne hu hia wo mo o ti na me kase abrabo na wa bo ne sese ntogwa ne ye be ma no ana me kase sese ye hu de ye tifie na ye hu sa de na eya kwese na japade bi na sese obi epe Sompa FM enti se de confusion so sebe yidi anka na ntwe bi anka no to no enka confusion enti ye mu sese abrabo amukura de mabo obi oba awia so kwasa abrabo wanya ba ma bi amana mo se bi prebu okura ma no nanso wa ye de yete ne ba bi na kwaku asante se wodi hie wu a na edu ba bia ne age ne ba bia ne nyenya madura abusuapani timi kofa ne yire bia woni na jai se be de kuna maye na ni munyamra sana asante te ni akofa no we de se wadar mo ne na jai de nanso se ye nya obi ama na nya ne kura ye ngu ase ma abusua no asante e wo mo mra e da unti ne kase asante ye kuro asante na ye hu na nya kuma se nko hu e ye kuro kese ye ti asante wo mra o mo de kasa e ti sa se mo na e da ho no se wo kase wo ka untimi nkwati abusua pani da abusua bi ho bia na kwaku ye mu abusua pani na abusua no mo ankasa na nya abusua asante ni me de enti a o de abusua pani ba ye mo abusua pani mete se lumba nwia na kasa me de me nya ready wototo ho ase o lumba nwia pani wototo ho ase wo twa abusua pani anu awo fom na lumba ye no ma me kasa bi o
anya busuafo na mo baye o muntie ne ba abusua no wa so beba no pabra wa o ma no enya wo na wo baye mo de aye date no mo de aye date no ayi azira mo ya create mabumo kodofo so ayi na dawo sa na ye ka no se se kwa na mo ya ma ayi no kwa no se first na nipa 1000 e beba se nipa 2000 or 3000 e ba ye ni bra bre no enti asem na da mo nkoye abusua pan ni kasa oti asem bi wo se ya aba me side kwa na ye nye ma abusua emu ntete anguase ma na se wo obai se bi ebusa na kasa asem ya unua be me na akotwe aba wo so mama ne be ma da ne ba bia katacho be ma wo so de ne be ma na akoko ankora na ba ti manfa mani antonko dai ne se koba ne se salege se opani se bibi wo Germany mem enunti na won pene so e ma ne ko ende me atesem sa ne be ka no ne mo koba se no ampa de a papa shi ene mpanifo a ene nkrofo a mudi maame achi no emfa so be ne wo so enti se omu mienu nyina ye busa se omu mienu nya busa pa ne se wonyi wentontwene obi amra de ye busa pa ne fe se ne de hye na wu na ne de hye na wari mienu na sabi mu nyina moto na mu ye kuna e hye busa ne kura ni munyam mo se da abrani pa no nsan ma biem mo san wa masasem wei sabi obi a sabi mpraduasa wa mo brabi obi a sabi mpraduasa wo hwe ne fie kura ne kokobu adigya no wanti manhwe so ama na bubuo wo sori anu abeta social media na odi mu di hye yatem kwadwofo so atem na no lady bi ya so UK wono no gina wa se tiwa so anwan wo gina ho ka che se wa Lumba mobra ne da brabo ne sai kwadwofo so mobra de ne wan da obewu ni ebe hu so obobla na eti da me pesa me kanyina ne se wa no odobroni o sa check na yi ka no enya de ebetwam na atwam kina eboa kora eboa sa check no papa shi jade o keka no enya ni ebetwam obi antimi ntwam ya ne meme ye ka sei ya ye ka obi ye ka bi masa ko back ko bu sa ona na bi kwakwe ya ifrofo ne pressure ba sa check na do ano o de ade asam no ye nko na eti meme de pesa me kanyina nsa de abusu apanya ka no akoswa se wa se wa ye friend say Lumba nwa na asem o ka se onye ready wonya ready a wontimi ntwe abusu apanya no ngofam o pe accept se o be ka se onye abusu apanya no wa chem de nti onye abusu apanya no ye abusu apanya dia wontimi nka se sebe wo be twe abusu apanya no wo fam na wo be show date e be na possible o ma so duem na ne ye nko na nya mo nko na mo de hye awuo mo me anwere ho enye wo nko na de hye awuo enye wo nko na wadi abene wenti mimu ya bem wenti mintimi ntu aye ne nheda wenti mi ma ye ntwamu o ya ntuma ya poma gudem no de wenti mi ma ne nka ho ye be ye yi gazie wa santime bu awote ye de hye di bonyamfo zi ye se ye beda o de ye ngasa du free sanfo ya idi o ye ya ya gura che obi wede Odia budiri ebe di agro 0548 903 kojo je wo go so be chia no ma chia go so ma hema be obi a me chia no chia go so mpanfo ni African hotel o go so Atamesu Africa hotel go so Atamesu me chia one o manager nyame nhira mo pa self 11 fo nyina so chia mo kwan so nkoso ko hello kasa yes sir good evening evening oh bini omono waka sa nwumere omono bo abaso waka sa nwumere papa je aye na da ho na wo ye kan de omono ka me ka bi ato aso aye no kodwofo su aye no Lumba aye no enya busuafo aye o se ne o ka aye no se nipa 1000 eba nipa 5000 eba so ye mi dia ni kofi mensa me tira di obibi ani sin high time girl school song Asante ye wo ya mamre na Germany for so mamre wo akoso se wo ja wo bema 1870 to 18 good years yare wo friends in Germany also be pa bibiduru oba Ghana when na hwe no wo Ghana what na Germany ho up to now wama bema so betena so onye offer obanka no first no obi mo wuna minyam nhira pa na nkofo ahidi hello good evening good evening
Boko na so. Okay, sure that. Okay, yanko yanim. I'm about to go. And ya na ya bananze haje. Ya wari ko. Ai wa. Ya manza ko so na de ne plan ya manano. Ya be kana me. Yeah, sure. Line MY. Hello. Hello, good evening. Yes, about. I'm the same good captain. Young Papa. I'm Macasa yi. I remember yi no na me American. Yi ni abre pa nya busia fo yi. Na nya yi de semo a. Nti wo pa no wa bre wunti ni nya yi na atro. Na rumba fancy e wo sunya nya ni abre de. E pe kwa na be na be mo na yi. Enya buchi yi ni ye ga na yi. Busia fo ni support to mo. Hello. That's my you. Yeah, cool. Some Yanko. Moju na mu nyame chama pa. Amen. Me perfect ni. Me free as a Okay. It's free as a so the 69 channel we are using. Okay. Hello. Meet you, Bow. Papa Chi. Mami, you know. I did see the Kafra, Mrepem, yin film na yanko chasko jufus. Hello. Hello, Minga. Yes, sir. Mammy, that's Lumba. No, Tommy. Then in Gogu, I was just a while. Again, they say, okay, they're Padia, Elumba Triso. Was the enemy sequa, or no. Don't go on your side. Abotre, Oja Jinisi, and I be near Yedinan. Hello. Yeah. Last two callers. Hello. Yeah, hello. Chilawadren Yanko, good evening. That is saying, Radia, the answer. Yeah, me have. Na me pasó y en ese momento que no me hello. You are in a stadium near you. Stadium near you know. Stadium. Hey, na Lumba who are go pay him for stadium. Okay. Lumba who are stadium be na be say you know. Hello. I'm fast stadium. Lumba ya die ni. Ntina stadium dia kwa hin stadium. Correct. Ehana bra. Mi sie me wo fa wo Kumazi. Me de down Kumazi sports me je yie na ye. Mo meta na jimamnya me wo fa yi. Period. Last caller, hello, min di obi abiem. Last caller, hello. Hello, yeah, good evening. Yes, sir. Ya pachu Lumba ye ni ya pele. No so when you ready, I ready. So no ma one time fee. Yo. Na min shira pa no ade nchire me da se pa. Ye ni abire o. Aye na da ho sa mu didi agura obi na mbebu o. Sompa FM. Yo, aha na ya de dwumadie ni nyina besi. Edi ne ya kinsiri kwakubu ache na eja mo no ba Asem Mpe Nipa benyo betena ase. Wofa nso so me anam dada dwumadie ni funuma. Nkwantabisa Isaac and a time matisse producer MC afo boy Juma see that worship centers of opinion neba yesolepe wono na eba be fa adwana me akon akoye ni yakramo bye bye.